Bakwethu, ngiyalibingelela ngemakhaya. Umfundisi uNdlovu, esiNdlovu okhulumayo. Sihlangana kuhlelo lwethu lamaviki wonke. Buza iBhayibhili likuphendule. Kulamaviki sithilo ubana sishukana le ndaba yezindaba. Indaba ethi yona iqiniso ngesabatha. Ngihamba labafundisi ababili, umfundisi uCK lomfundisi uOB. Ngizabanika ithuba lokubana basibingelele balaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyabonga njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho sifunda ndawonye iBhayibhili. Inkosi belathi, siyabonga. Siyabonga abafundisi. Balaleli, ngithanda ukuthi ngilinxuse ngilogwalo lapha endiphethe esandleni. Kulaba bazasibona ebulenjini. Ugwalo lolu luthi lona When God Said Remember. Kulaba basizwa ngezindlebe esemakhaya. Ugwalo luhle kakhulu esilunikayo ngokuqhakathekileyo, kasibhadalisi, silunika mahala. Okwakho ongakwenza ukuthumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196 0718444196 ku WhatsApp, kumbe utshayele ucingo 0786204000 0786204000. Bafundisi, sithanda ukuthi sikhangele indaba yethu namhlanje. Sikhuluma ngendaba yeqiniso lesabatha, iqiniso ngesabatha. Sitho njalo ngoba indaba eyindaba yezindaba. Indaba sibili esizayigida phezukwayo. Kanje lona isabatha leli la bekwa ngubani? Belaqalwa ngubani? Belasungulwa ngubani? Siyabonga. Ungakhangela nje abantu ababazayo laba mfundisi. Baya isitulo nxa esibazile. Umbazo ohlakaniphileyo uyafaka isignature. Abhale ukuthi isitulo sibazwe ngubani. Laba abanye abathi bangayenza izinto abanye baze babhale lokuthi into yakhona vele isebenzani. Ngeyani. So akuvumi ukuthi into leyana ibhale ukuthi isebenzani uyisebenzise ngenye indlela. So njalo into lento eyenziwayo ilomnikazi oyisungulayo. So ngubani ke owasungula isabatha njalo ejongeke. Yiyo umbuzo esiwukhangeleyo lapha. Singafunda iBhayibhili ku-Exodus chapter ku-Genesis 1 iverse 26, lo Genesis chapter 2 iverse 1 sisiya ku-3. uGenesis 1:26 uyasivezela ukuthi abantu benziwa nguNkulunkulu. Abantu sebenziwe nguNkulunkulu laphana. uNkulunkulu wabayenzela zonke izinto ezibafaneleyo, ezifanele ukuphila kwabo. uGenesis 2 abe sesitshela ukuthi phakathi kwezinto uNkulunkulu azinika abantu ezingabaphilisa kuhle, isabatha ingcenye yazo. So uNkulunkulu nguye owasungula isabatha. Chapter 2 iverse 1 siya ku-3 ithi yona ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wawuqeda umsebenzi wakhe abewenza, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke. uNkulunkulu walubusisa usuku lwesikhombisa, walenza laba ngcwele ngoba ngalolo suku waphumula emsebenzini wakhe wonke wokudala abewenza. So osungula isabatha ngubani? nguNkulunkulu. Elisungulelani? Elisungula ngoba efisa ukuthi libe yinzuzo ebantwini. uNkulunkulu ngumdali olothando. So umuntu okuthandayo ufuna ukuchitha amathuba elawe. Umuntu ngeke athi ngiyakuthanda lithi liyaxoxa athi ngibhizi, kusasa lithi liyaxoxa athi ngibhizi. Hatshi. So uNkulunkulu esungula usuku lwesabatha ufisa ukuthi sime ukwenza konke lokho okunye, kodwa sibe lesithuba laye, ithuba lokumkhonza, ithuba lokuxoxa laye, ithuba lokuqinisa ubudlelwano bethu laye njengabantu abakhe. Mfundisi, ngenye indlela nxa sitsho njalo singatsho yini ukuthi uNkulunkulu ngumnikazi wesabatha? Yes, uNkulunkulu ngumnikazi wesabatha. Isabatha kasomcabango osuka emuntwini, asomcabango webandla elithile kumbe kamfundisi othile, kumbe umhlobo wabantu abathile, welamaJuda. Hayi, ngumcabango kaNkulunkulu. Isabatha ngeli kaNkulunkulu. Nxa uligcina kawuyenzela omunye umuntu, wenzela uNkulunkulu futhi uzuza amathuba wokudlelana loNkulunkulu. Into okumele ukuthi siyigcizelele kakhulu kubalaleli la yikuthi isabatha kalifakelwanga ukuncindezela abantu. Isabatha lifakela ukubusisa abantu lokuthi abantu bazuze amathuba okukhulisa ubudlelwano babo, lothando lwabo, lobungane babo loNkulunkulu umenzi wabo onguye umnikazi wesabatha. Siyabonga mfundisi. Mbona kuvike phela sike sakugcizelela futhi khona lokho. Yes. Ake sikhangeleni ukuthi khona isabatha liyisikhumbuzo sani. Siyabonga mfundisi.
ivesi yethu yakuqala nguGenesis 2 ivesi ngelika 1 kusiya kwelika 3. Kuhle siphinda phinde ukwenzela ukuthi hantsho esintwini kuthiwa imithwa ngokuphindwa. Ithi yona ke kwase kuphela ukwenziwa kwezulu lomhlaba lako konke okukukho. Ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wawuqeda umsebenzi wakhe abewenza, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke abewenza. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele ngoba ngalolu suku waphumula emsebenzini wakhe wonke wokudala uNkulunkulu abewenza. So isizathu lapha sisithola ukuthi isabatha liyisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wadala. Ungananzelela ekufundeni kwethu lapha sisezikolo kule imfundiso eziba khona ukuthi umuntu waqalise isibungu. Kodwa ke evolution ngesilungu. Uzananzelela ukuthi nxa sikhangele lapha kula amavesi esiwafundileyo iBhayibheli sibekela sobala ukuthi hayibo usuku lolu lwabekela ukuthi sikhumbule ukuthi senziwa nguNkulunkulu. Yikho wathi eseqedileke ukudala wenza njani waphumula. So nxa silugcina siyavuma ukuthi uNkulunkulu nguye umdali. Ngifuna ukuxhumanisa futhi lo-Exodus ngu-20 ivesi ngelika 11 angizikufunda wonke amavesi ngifuna ikakhulu uvesi ngu-11 ngoba u-11 uyafaka isizathu. Ithi ngoba ngensuku eziyisikhombisa inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle lako konke okukukho yaphumula ngosuku lwesikhombisa ngalokhu inkosi yalubusisa usuku lwesikhombisa yalwenza lwabangcwele. So ngamanye amazwi okwesibili futhi okunye ngifuna ukuthi sikunanzele phezulu kokuba isikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wadala. Yikuthi uNkulunkulu edalileke kumele kufe futhi ingqondo yokuthi singakhonza loba kuyini esifuna ukukukhonza. Ungakayikhatshana mfundisi. Ngibone ngani leli litoleke lahleka iBhayibheli. Elesikhiwa elesindebele. Yeah. Elesikhiwa lithi for in 6 days. Yes. Yeah. Lihle kubeke 7 days lelo liyalahleka. Lithi ezisithupha. 6 days. Yeah, 6 days. Yeah, kuyahambelana. Alright. So ke bese ngisese point nethi yona ke umcijo othi wona ke ukukhonza kumele usuku lolu lubekelwa njengoba ke sesikeza ukuthinta ukuthi siza kuthinta futhi phambili ukuthi uNkulunkulu kulapho kumele sikhulise khona ubudlelwano bethu laye. Isizathu ukuthi nguye wasidalayo. So ke nxa uzakhonza kumbe isithombe kumbe ukhonza inkomo kumbe ukhonze intondolo yakwenzelani ukuze wena ube khona. Actually yona intondolo lenkomo yona leyo nguwayithengayo ukuzibe khona esibayeni sakho. So ihlibulale konke ukuthi usuku lolwa ngesabatha luyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu wadala. Njalo ngumdali. Nguye futhi omela khonzwe. Sikwenze kube lula ukuthi ake sibeke njengelanga wazalwa ngalo. Right. Awuboni ke mfundisi. Ngalo nxa lifika ngomnyaka ngelanga lelo nxa ulikhumbula ukhumbula ukuthi wazalwa. Ngaba khona emhlabeni. Ngaba khona emhlabeni. Kakhulu mfundisi. Haleluya. So nxa isabatha ukuthi liyabe lisikhumbuza ukuthi uNkulunkulu wadala. Yebo. Once a week siyakhunjuzwa uNkulunkulu wadala. Into engicabangayo ukuthi bafundisi ke sakuxoxa singakabuyi la. Ukuthi khona ngilogogo mina owayengasaboni. Right. Kodwa ugogo lo kwakuthi kungachaya isikhathi sokuthi isabatha seliqalile akwazi seliqalile engatshelwanga ngoba engqondweni yakhe kwakuqina sokubhalile ukuthi khona ngalesi sikhathi yikho lokho engikwenzayo kwasokuyiwatch kuye inkombalanga nasi inkombalanga mhlawumbe okunye khonapha omunye umlobi uthi yena ngabe isabatha abantu bebeligcine ngokwethembeka ngabe kakula muntu othi akula uNkulunkulu emhlabeni njalo ngabe kakula muntu okhonza amadlozi ngoba isabatha asithi ngabantu abakho bakubone wena ugcina usuku lwesabatha bakubuza kathi indaba namhla singaye emasimini wena uzabatshela ukuthi kasiye emasimini ngoba uNkulunkulu wadala ngensuku eziyisithupha waphumula ngosuku lwesikhombisa ifike zawo babone futhi into enjalo kathi indaba singaye emasimini ngoba uNkulunkulu wadala thina sadalwa so usuku lwesabatha luyancedisa ukususa imfundiso zamanga eze-evolution lenkolo ezokukhonza izithombe lakho konke okungahambelani leBhayibheli. Siyabonga bafundisi thina ngakhula sasiselusa singelathuba lokuthi siye enkonzweni ngesabatha
kodwa la nxa wawuthwele ihloka wangasoze ugamule ngalo. Kunjalo. Kwakule ngoma esasiyihlabela ungabogamula ngesabatha. Kunjalo. Mfundisi uyangikhumbuza thina sazi sithi nxa kuyikuthi yimi engilezopha lokwelusa ngesabatha. Ngihle ngibe kwazi ukuthi kade sokuyisikhathi senkonzo. Ngilami la nxa ngisegangeni khona ngale ngiyayingena inkonzo ngingedwa khona ngale. So nxa kuthiwa liyimemorial liyisikhumbuzo liya engqondweni kumele kubhaleke. Kuphindwa Phinde ingqondo kuze ngithini. Hayi kunamatheke. Bezwakala. Ake sikhangele nini ukuthi nankumbuzo ngani uyisithutha wona. Yiluphi usuku lwesabatha? Which day is the Sabbath day? Umbuzo lo mfundisi lapha ngiphethe iBhayibhili leli. Ngilokukholwa ukuthi abantu bonke ngingababuza ukuthi iBhayibhili leli lingumbala bani beliyikhala bani. Banganiqambela ukuthi limnyama. Uhlupho oluba khona kulezi nsuku abanye omunye umuntu sengathi kuya ngokuthi wena ubona njani. iBhayibhili leli liyikhala abantu kuya ngokuthi wena ubona njani. But emvelweni kulezi zinto okuthiwa ngama-stubborn facts ezingajintshekiyo. Ukuthi ikhala bani kuyaziwa. Lokuthi 1+1 ngu2 kuyaziwa. Angeke ngathi kuya ngokuthi mbona njani. So eBhayibhilini izinto zeBhayibhili zicacisiwe lazo. uNkulunkulu nxa efaka imithetho yakhe kachiyi ukuthi ngithi kuya ngokuthi mbona njani. Kuyacacisa. So lasendabeni yosuku lwesabatha lapha kucacile kuqanjiwe. uNkulunkulu kakuchiyelanga kithi thina ukuthi ngithi ngiyazikhethela. Yena ukhulumile ukuthi usuku lwesabatha yiluphi kwacaca. Akuyi ngokuthi mbona njani. uExodus ngu20 lapha. Ivesi ngu9 sisiya ku11 iyacacisa. Ithi yona uzawusebenza izinsuku eziyisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho. Kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Abangasindele ukuthi isikhombisa i7th day. So iBhayibhili lapha iyacaca ukuthi usuku lwesabatha ngolwesikhombisa i7th day. Akuzange nguthiwe umuntu uyaqalisa ukubala lapho ufuna khona. Kuthiwa lapha kulolanga lwesi7 olucacileyo. Akuyi ngokuthi mbona njani. So kuqakathekile khona lokuthi sikunanzele njengabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi engxenye kungezelela khonapho. Mina ngizafisa siyethinta kuTestament elitsha. Nxa sifuna ukuphendula ikakhulu ukuthi yiluphi usuku lwesabatha. Ekufeni kukaJesu. iBhayibhili yazitshela ukuthi kwakulusuku lwesithupha. Esilungu ibisisithi kwakungeFriday. Ibisikutshela ukuthi lolu lusuku befuna ukuyagcoba amakha isidumbu sikaJesu baphumula ngokusemthethweni uphi owesine ophakathi kwemthetho eli10. Kuthe isabatha seliphelile ekuqaliseni kweviki kulapho ababuya khona bathola uJesu esenjani esevukile. Kulapho okuvela khona ikhefu lethu leli esithi Easter holiday. So ke ngizama ukuya ekuthenini ukuthi yiluphi usuku lwesabatha. Sizathinta kukho kodwa ke luyaziwa lolu suku. Asomfumba. Luyaziwa kusegcekeni. Ake sidluleni khonapho sikhangele ukuthi abanye bazathi bona hayi amakhalenda atshintsha. Lokuthi iviki kayisafanani lokudalwa. Sikuchasisa njani sibancedisa njani abantu abathi bona uNkulunkulu edala kwakula Sunday, Monday, Tuesday sikubeka njani khona ukuthi hayi usuku lokuqala kudalwa. Siyabonga. Lilo lifanana namhlanje. Siyabonga. Ungafunda iBhayibhili kakhulu uGenesis chapter 1. Nguye wesilamulelayo kulindaba. Ungafunda uvesi ngo5. Lo vesi ngo8 lo 19 lo 23 lo 31. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi iBhayibhili yazitshela ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba ibisilandiswa okunya kudalayo. Kodwa ngenxa usiya kuvesi ngeka5 iyakutshela ukuthi uNkulunkulu wakubiza ukukhanya ngokuthi yimini. Lo mnyama wawubiza ngokuthi yibusuku. Kwaba khona ukuhlwa lokusa kwaba lusuku lwakuqala. So uNkulunkulu nxa wayedala yena ngesilungu he numbered the days. Wathi lolu lusuku lwakuqala, lolu ngolwesibili, lolu ngolwesine kwaze kwafika usuku lwesingaki lwesikhombisa lo lesikhuluma ngalo. So ke icycle yeviki ukulandelana kwamalanga lokho kakuguqukanga kakutshintshanga. Kumi kunje kumana ke kunjani kunjalo thina singafuna ukukutshintsha njengabantu kodwa ke kuNkulunkulu kakukutshintshi njengoba sabona ukuthi uNkulunkulu kanjani kaguquki. Engxenye ke ngiqubele umfundisi uMpofu la yathinto okunye okubaphathelane leviki ikakhulu sikhuluma ngendaba yekhalenda. Yebo. Siyabo.
So engcenye okunye ungancedisa abalaleli nxa belonda lindaba. Indaba leyo ungayilonda usukela kuGenesis kuyacaca ukuthi usuku lwesikhombisa yiluphi. Uye kuExodus 16 ukhulunywa ngemana kuyacaca ukuthi usuku lwesikhombisa yiluphi. Uye kuExodus 20 kuyacaca. Uyefika ngensuku zabaprofeti oIsaiah kuyacaca ngoba bayakubhala. Ube usuka lapho ususiya endabeni uJesu engakazalwa ngo46 BC. Ikhalenda yakuqala esiyisebenzisa kathesi yaqala ukusebenza ngo46 BC ebizwa kuthiwa iJulian calendar. Right, ikhalenda le kuthiwa iJulian calendar abakwenzayo bona ukuthi bafika banika amabizo amalanga eviki. Banika njengokuthi ilanga lakuqala bathi Sunday ngoba ukuthi Sunday kuthi uNkulunkulu welanga. ngoNkulunkulu ababe bakhonza ngaleso sikhathi ababanika amabizo ani amalanga ababemqakathekisa ngowelanga yikho bathi usuku lakuqala kumele kube yini iSunday kwaze kwafika kuSaturday lokho benika amabizo. So nxa ukhangela kuhle ukuthi BC ukuthi uJesu engakazalwa before Christ. So ukuthi ikhalenda yakuqala yasebenza uJesu engakanjani engakazalwa. uJesu efika lapha emhlabeni kwakubusa amaRomans. So ikhalenda yona leyo yayivele injani isebenza. Kodwa nxa ufunda eBhayibhelini iBhayibheli yasitshela ukuthi uJesu wakhonza nini ngeSabatha. Ikhalenda isivele isinjani isikhona. Akula mbuzo uthi kathi iSabatha yiliphi? Asithola uJesu ukuthi kathi ikhalenda leyi kuhamba njani. Usuku lweSabatha solutshintshiwe. Hayi akula mbuzo ngawona lo. Sisuke lapho ke ikhalenda esisebenzisa kathesi kuthiwa iGregorian calendar. Kwatshintshwa njani? Kwatshintshwa ngo1582. Kwakumhla ka4 October kwakuyiThursday. iThursday le ka4 October kwakumele ukuthi ilanga elilandela iFriday kube ngu5 October. But basebenanzelela ukuthi ikhalenda le isingemuva kwelanga nge10 days. Ukuze ukuhambelana lelanga kumele bangezelele ngaki 10 days. So kulokuthi iFriday ibe ngu5 October. iFriday yaba ngubani ngu15 October. But akutshintshanga ukuthi iFriday. iSabatha kuyini? iSabatha akutshintshanga lutho. Kwala lokho kunjani kunjalo njengalokho esikwenza after every 4 years oba le leap year lapho umnyaka oba le 366 days akutshintshi ukuthi Sunday Monday Tuesday kuze kuyefika iSaturday. So ikhalenda kayitshintshanga lutho. Manje mfundisi imbuzo khona lapho umunye ngaqalisa ikhalenda yakabhale Monday. Right. Uyabe sebhala Monday kuyabe sokuyingumcabango wakhe. Ngoba ikhalenda usuku lakuqala kukhalenda esebenza kathesi yiSunday. Yiyo okuthiwa ifirst day of the week. Kodwa omunye sengathi mina lemuli yami sikhetha ukuthi siqalise ngeMonday. Omunye sengathi sikhetha ukuthi siqalise ngeTuesday. Abanye vele bathi thina siqalisa ukubala ngeWednesday. Usuku lethu lesikhombisa lozafika kuthi ngeThursday ivike ezayo. Kodwa lapha indaba lokhu siya khona phana. Into emnyama imnyama sonke siyakwazi. Angeke ngathi mina imhlo ngoba mina lemuli yami sikhetha ukuthi njani imhlophe. So usuku lwesikhombisa yiSaturday. Akutshintshanga lutho. Imbali iyakwala ukuthi kwatshintsha. Imbali iyafakaza ukuthi iSaturday lusuku lwani lwesikhombisa iSabatha lenkosi. Sifuna ukukhangela ukuthi khona iSabatha liqala isikhathi bani. Kodwa kulento embona kana sange siyigcizelele. Bese ngidlulela lapho. Hayi, ngifuna sikhangele ukuthi imisebenzi engenziwa ngeSabatha. Okay. Imisebenzi engenziwa ngeSabatha. Ngifuna futhi ke sikhulume ngafitshane ngokuthi kuthiwe sebenza insuku eziyisithupha. Mina ngifuna ukuthi sikukhangele khonapha even khona lapha koBulawayo eZimbabwe kumbe eAfrika. Ukuthi singaba lamachechi amaningi okwedlula ama-industry engekho. Siyenza kahle yini? Ngoba insuku eziyisithupha kumele kusetshenzwe. Kodwa uzafica ukuthi kwesinye isikhathi ama-industry asevaliwe aba ngamachechi. Engikutshoyo ukuthi singaba lamachechi singasebenzi. Asisagcini lumlayo. Asisagcini lumlayo. Ngoba umlayo lokuthi yena sebenza. Igama futhi elisebenza lapha ngolimi lwesiHebrew labor. Ligama eliveza ukusebenza kwesigqili, ukusebenza gadalayo. So umthetho weSabatha kawukhuthazi buvila. Ukhuthaza ukukhuthala ngoba ophumulayo ngonjani osebenzileyo. Awungeke uphumule ungadinwanga. So uNkulunkulu into zakhe zile balance. Yikho kumele sikunanzelele. Asingeke sathi sesitshone echechi akusasetshenzwa. Hayi, uNkulunkulu usinika umlayo ukuthi kumele sisebenze insuku eziyisithupha. Ngesikhathi sokusebenza kumele senze njani? Sisebenze. Kungasho ukuthi phakathi kweviki asikhuleki kumbe sibali iBhayibheli. Hayi, kodwa okunye lokunye kulani? Kulesikhathi sakho. Umuntu ngeke athi mina ngithanda uNkulunkulu ngiyatshona mbali iBhayibheli ukuthi ayelime emasimini. Kumele aphume aye emasimini ayelima. Kumele ama-industry avule abantu basebenze. Abantu bengathi hayi thina sesingabe inkonzo kuphela. Akuvumi khonoko. Asiqedise mfundisi ngokuthi khona imisebenzi engenziwa ngeSabatha. Siyabonga. uJesu
wayithinta indaba le engcesi zakuyela kuyo ngokuya kwesikhathi kodwa uJesu wathinta indaba eqondisa amaJuda ababesenza ilegalism esike sakhuluma ngayo ukuthi amaJuda base befaka eminye imithetho besithi ikugcinwa kweSabatha kodwa kungekho eBhayibhelini yikho uJesu wazwafaka isibonelo esokuthi nxa inkomo yakho kumbe ubabhemi wakhe ngawele egodini uyayiyekela ukuyikhupha yini ize ife ngeSabatha so Jesu into ayisho lapha ukuthi singayekela umuntu afe yini ngeSabatha ngoba iSabatha inedinga ukuncediswa yikho ke sesibuya khona ukuthi kulama emergency services amayelana kuthiwa ngama essential services into ezinjengokuthi odokotela balemini imtshini yawo njenge oxygen ukuthi umuntu uyafaka uoxygen ukuthi umtshina lwana ungathiwa iSabatha sesivala umuntu uyafa so uNkulunkulu uthi yena impilo iqhakathekile so yikho ke ama essential services into ezi-involve impilo zabantu kuya abodokotela bayaqhubeka besebenza besiza abantu kufana ukuthi umuntu engagula kuyiSabatha asingeke sathi iSabatha asimuse esibhedlela akuvumi iBhayibheli asokugcinwa kweSabatha okufundiswa liBhayibheli so kuleminye imisebenzi emayelana lokugcinwa kwezimpilo zabantu evunyelwayo ukuthi isetshenzwe ngeSabatha ngoba yikugcina impilo kodwa mfundisi singakadluli eminye le kayime eminye le yonke ayime amasimu kawami lokukhanda insimbi lakho konke okunye akumi leyi imayelana ngokugcina kwempilo zabantu njalo futhi nxa sithi eminye kayime akukhangela ukuthi umuntu uphuya insuku eziyisithupha yes abesefuna lolu lodwa esindebeleni bathi ngimnika isandla sefuna ingalo yonke hayi vele uyabumnika okwedlula isandla ngoba 6 days ngezakho kuthiwa yenza yonke imisebenzi yakho sufuna lokuthatha lolu kamlimi futhi akuvumi mfundisi Mpofu iphetha sikhathi bani iSabatha alright engxenye ngingakangena ukuthi iphetha sikhathi bani mfundisi kule verse emfuna ukuthi siyithinte laphana manje sibalisile okungavunyelwayo ukuthi kwenziwe lama essential services okumele enziwe omunye umuntu uzathi ngizayekela ukuya emsebenzini ngenze kodwa iBhayibheli icacile ukuthi kuyini okumele sikwenze ngeSabatha uLevi 23 verse ngelika 3 ithi umsebenzi uza kwenziwa insuku eziyisithupha kodwa usuku lwesikhombisa luza kuba liSabatha lokuphumula lube lusuku lwenkonzo enkulu siphumula hathi sihleze ezindlini kodwa ke singabi sisenkonzweni sikhonza uNkulunkulu owasidalayo yikho bemfuna ukungezelela khona pha siyabonga mfundisi then ekuqaleni kosuku siya futhi kuLevi 23 ivesi ngelika 32 ngizayifunda lapha ithi lolu suku luza kuba liSabatha lokuphumula kini lizithobe ngosuku lwesificamunye lwelanga kusukisela kusihlwa kuze kube kusihlwa liza kugcina iSabatha leni so usuku lwangeSabatha luqalisa ekutshoneni kwelanga ngosuku lwesithupha lusiyaphela ekutshoneni kwelanga ngosuku lwesikhombisa ngoba yikho esikufundilela kuGenesis ukuthi kwaba khona ini ukuhlwa lokusa kwaba lusuku lwakuqala abanye mfundisi bathi luqalisa ngehola lesithupha ngabathi bona labo ngeza ke sikhuluma okuningi kodwa iBhayibheli lantsho lithi lona ke ekutshoneni kwelanga ngoba ilanga liyatshona ngezikhathi ezehlukene so ke liyasifananisa sonke akulandaba ukuthi useAmerica useAsia useEurope useAfrica iSabatha la yaqala Friday iSabatha liyaqala ngalitshona ngeSabatha iSabatha liyaphela siyabonga abafundisi ake sikhangeleni nxa sifike ekugcineni la ukuthi uNkulunkulu uthini nokugcina kweSabatha ngamafitshane sike sakuthinta Exodus 20 verse 8 lo 19 uLevi verse 30 Levi 19 verse 30 uNkulunkulu uthini siyabonga uNkulunkulu uthi iSabatha asingeke saliphatha okufana lakwamanye amalanga ngoba lungcwele yikho kuthiwa lugcine lube ngcwele so kutshengisela ukuthi ngeSabatha imisebenzi ejwayelekileyo leyi sibeka eceleni bese sikukhulunywe lapha ukuthi angithi mina ngoba iSabatha sengitshona nilele hayi sibeke eceleni ethu imisebenzi siyakhonza uNkulunkulu ima programs angaso eBhayibheli so kuthi ukuthi ngosuku lweSabatha asiyenze izinto ngesikhiwa ezicommon ezijwayelekileyo ezansuku zonke kodwa senze izinto ezingcwele eziyikukhonza uNkulunkulu lokumdumisa lokuthakazelela konke asenzele khona ngosuku lweSabatha siyabonga mfundisi uLevi uyacaca lapha u19 verse ngelika 30 uNkulunkulu kasiceli uyasilaya uthi yena ke gcinani amaSabatha ami lihloniphe indlu yami engcwele ngiyinkosi gcinani uyasilaya ukuthi senze njalo siyabonga abafundisi kakhulu siyabonga abalaleli ukulalela kwenu sengani inkosi ngalibusisa ngemakhaya ngithemba liphathisekile
kasidibaneni njalo kuvikela izayo lokho siqoqa ngana le ndaba esabatha. Nxa ufuna lolu gwalo when God said remember, thumela umbiko wakho kunombolo zocingo engiziphile ekuqaliseni, njalo ungathumela emsakazweni siza kuncedisa bana uthole lolu gwalo mahala kungela mbadalo. Inkosi lomusa ibe lani, ilibusise, iligcine esandleni sayo. Siyabonga.